tambahan rombongan na Matasia Kalimantan, rombongan na Ponggio Domay Kalolo. Tumen kasanglaw eran tumete sang lente pilang tialo totemo lantik pula di hirande orang. Na toroi pilang kampan na isungi di bukutan sipia eran tugaraga sang eran tumumbong sampiang. Tumen kamada puni yote pangalura malabina. Randukan ni tetongkulan Malawi sini tanga sola samalele. Tulangan tumarantan to rudamo nama alo temo. Tuberan terao simbolo mani okor loya di paturu mama udah teang yang ingatuna di paro loya kalau tesodong bulawana. Batang rabuk mirahika kombani sosoi mora. Usalanan kila ko ba banalembang untun dan malik kila ko bentu 2000 tarampo sangkutuban nilang nangsang pokiang borang. Pakapana melindo tampara pa na kenden baturupan na. Inde taro kumulawan na tongkonan dua. Lalu sukanda urena banua apa tu tiumba lamai likulambe na tidukul lamai tasik ti kalulun na padang riba setangana tiumba padang ri batualu tulangan si ayo kalamba si barung barana angka tonindo karakayu nangka usaladan pesang lelebani lante lagi na padang rilampio tiumba padang tongkonan rilempangan pagapana tiumba pantarisan makalain na taruk gulawan na to dipuari di posina lalu sukanda urena tu di pemanang ngalarana kalindo bulanan tunduk kabarean kula pangluluanna puang toropo patendena puang tumbak daka siayo kalamba si barung barana aramakaman tu kiumba lamai te tangan tondok pada dolok lamai telisun na pangleon lamai telimbu apa na padang ri basi tangana ombo ri te padang ri lampio li embang na kuali basi turampo ulang rara makamban na matalalan ni bukutang si peaderan ulang rara manadian bati na matalalan ni kaso tumambe kumuha daan na si tiloto yang rara di talotuwa daan na si mantamambe lalumban di siyo panaran na loloan kita tumampararata na tendeng ki koti tanan talo domay tangan na langi domay kasuakan na to paunganan tatontong masak ke mairi manadinding masola nasang langan nunon kadende maya-maya sang kutuban ne unulang lambe sang mabuki amboran susilanti allototemo lanti kulla dirandi ulangan tadi gente kole palumpunan sangka
Tu dian nabara aja may ba banalib bang di umay pintu tuan lipo. Naloluan ki dandan ang sangka, natarana ki dandan palelean tang narato ibong bang tang dipatalan dian dilo. Laku kuha kabe ka toromoroko te kayang mak dandan tau nisung parayamo rara borong nale pemantondok. Natarana kite balaran nampak tang salah suka naloluan ki tinderan tiantu tang pindaura na. Lakanai setiro lindo langan siman tapi rupa angka anak nadadian sola sile atau barra na polo kaindi na tedao simbolong mani lokon loirara. Talangan si pamatua indo kula si pabano karulungan diong taruno silambi diong rangka si tadoan.
Kaya rito, open na. Baru mo dito kiko pagi nono. Napaduli ko nga mambiyak yung dito. Kaya oh iya. Padahal lo itu. Balai vitamin sa vitamin itu mo. Yung tandoy ko nga. Kasi yung mga ano lang. Ada orang sangat lama kami pulau Untuk baik. Ada lagi satu lagi tamu mau disambut yang Gero sama Musuda. Hah? Kek. Mau buat foto ke emak lagi. Foto ini dekat. Foto ibu ni kalian.
Durante el
Iya, iya. Saya kira akan sama. Tidak mungkin Kita kayak di rumah pada agak dewasa. 7 tahun. Tadi siapa tuh di parenta Pirambung itu biasa anak kolong kan tuh. Batapan bisa beli kapolnya. Nah, di kolo sabit ti. Biasa anak kolong kada kan. Datang kamu nenek nasi anjo saya tanya tuh ya. Dia tanya tuh ya. Titip salam buat keluarga semua di Lampion Mangape. Oke. Nanti disampaikan. Halo Frida Babuar. Ki tole mekatabe mesiman penduan tole roko suleng kararata angkan nate mai to di pobalimbing kalua di poloko tangkauranan to di poparande na tondok di potangdan na pangleo tumanda panariatan nunte garuga ampulembang di salisangka di darat dang palelean lanteinan di pamatua itu di bawaan kalurungan kumua torosi sondong tanda mai to arab dalang
kunis fungsi palanta ke tuling kaluan atau hirapura atau suleng kalarata maka di mana tatontong kalau apa paraya buat napong pulau kapadang sakit di pamatua tanah kalau kawatangan di kaleta nagi boleh nasi upa tapo upa paraya napo pamuntutan tipe kibatang di kaleta napo wayang tang tilasi di tondon to batang tang untong konia loleko na uni sungi pula sumulena tidak simbolong mani lokon loirara di patulu-tulu temama do tiangin nangin datu na di paro reto liaga do te sondong bulawan namin lulus au menta dulu rete kumako pura siami ke siti rolindo sundun siami ke simanta perupa angka anak ada diang sola silek to barak na polo kain dina diong taruno silambi diong rangka sita doan ta si pamatua induk diong sangka puran pangan si pabano karurungan diong sama pelambaran bolu nah di bola bayu silek na dodo sangkalamana ke diong makan suling kararata lator rome mase lamen tuara dio batang di kaletak to kumua makamban ni manitang ketang lambi na masir di mana pa manitang ki karatuin na tapurung ilangan unti batang pon selek na sepu pundung na kita si batang lempang kalin na selek na sapa di karamani na tor mo pakundun boko nenek patan dewaka dio batang di kaletak natang makasak mo kipolinding wala tolong tang menimpa mo kipo pulang mo benawa na di buah mintuk na katang palabiran katang paukuran lagi buah tapator romen lombangi tondon nalalan tapasambal ini pantidakan na yuri angin dibuntu na simbo ya wara di kanglean lakokal tandan nalangi lakokal lean urang den upa na po tapo upa paraya tapo paraya nasumpuni api to mga latedong nabalay api to mga kabi karambaw na tang sule mura malapan na tang tisyo sa maraya takpian na tatontong kung kadende maya-maya kada situr unulang alamde bisara bisabungan na susilan tiyan lo totemo lante kula di rande lulangan tontong siran ka ng manda nenek sibot ang kumatotot na katongkonan tama alo totemo langan lanem buwa mali ra dan menta di kaborok nagi kota beta patanan rampak tali ngaduan tata palidan suling siok kataki kambio santung pi desa ngararata ya mutu katongkonan kamarintinan na siya Bapak Tono rombongan na siya Bapak Tono ba to parene tongkonan lempangan to rampo untan data sikira ramakamban untuk lagi gulawan ibu utang sederan rampo matang kian suruh lain lagi alam aleterde sitaruna katongkonan kamarintinan na siya nini anca to banga Batu Galuh Selatan tu rampo tanda tasiki la ramakamban untuk lagi gulawan ibu utang sederan rampo matang kian suruh la indeki alam letter F sitaru lantang nomor anan lantang nomor 7 sitaruna katongkonan kamarintinanna siane lepri sambali mai tumanete turampo metanda malik untanda tasiki la ramakamban untuk lagi gulawan ibu utang sederan rampo matang kian suruh lain deki alam letter F sirat taru lantang nomor arua nomor kasera sitaruna katongkonan kamarintinanna Pak Januar Bapak Januar tampan lampio turampo metanda malik tutun kaborok lako siapa siman katongkonan kamarintinanna si Bapak Dion durian maruang rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Anaresla la mentang silantang tomak raku katongkonan kamarintinanna senek palen mangape rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Napatri katongkonan kamarintinanna si Mama Tasia Kalimantan rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Anaresla katongkonan kamarintinanna Ponggio Kalulu rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Naresla la mentang kilantang tomak raku sitaruna katongkonan kamarintinanna si Nenek Tiara mangape rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinanna si Ni Arjun Kalebu Lampio rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinanna si Nenek Rei rombongan si Nenek Rei sekon Lampio rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinanna si Bapak Saldi Pangerak Pak Lampio rampo metanda malik tutun kaborok lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinanna si Nek Yarno rombongan si Nek Yarno mangape
Rampo metanda mari tutun kaborok lako si bapak narapa katongkonan kamarintinana si mama tini si mama anak tini lion. Rampo metanda mari tutun kaborok lako si bapak narapa katongkonan kamarintinana si mama noper. Mama nopen to sepu lampio. Rampo metanda mari tutun kaborok lako si bapak narapa. Nagi kola susi mo sang ararata pa kantianan bulawan kaki kambio santung do tepa kuntuan kada ki kabi iri ti bulawan do tepa nito na paulilian. Nati kuwa may milong ken buka yun ki sulen kalarata ta patunin kakaboro ko telentekta dati beru mana palakoy nan pura di papatongki den na siupa na katongkonan ta langsung pulang alolok na upu bendaunan na panglapin nilakan na tangkes sadisian. Lako kita larabu kuturang ko matangkian suru, larabu kuturang ko matangkian suru, iya tula ta sitiron tujuan na tangkian suru ta. Iya mo tu bapak narapa na bapak anahendra. Tangkian suruh lah si Tiroki bapak rapa, nah bapak anak dena. Si daruna tu rombongan lah minta maju main. Rombongan lamen tama jumai, rombongan nasia nini Andro damai Sadan, rombongan nasia mama Neneng, batu ne Selo damai Sadan, rombongan na ya nini Andro damai Sadan, rombongan na keluarga almarhumah Nenek Tina damai Kalimbuang balik.